Bismillah, Assalamualaikum. Hari ini saya di WCE lagi, West Coast Expressway. Daripada Lemut tadi nak arah ke Cakap Jering di perhentian akhir WCE di bahagian utara ni. So sekarang kita lalu di kawasan Rehat Sungai Nio, lebih kurang 500 meter lagi. Saya rasa daripada Lekir, Plaza Tol Lekir, ini saja saya rasa lah kawasan Rehat Sungai Nio. Mari kita cuba tengok keadaan area dia. Dah siap ke belum? Okay. Kemudian toilet semua okey. Tapi saya rasa restoran tak ada. Tu ada roti kaya Junus. Oh, ada kemudahan, ada kedai makan, ada Dunkin Donut semua. Play the music the moment is calling for. Whether it's turning up a party or winding down to relax in the evening, curate the day's soundtrack with ad-free music listening and offline downloads on Spotify Premium. Tap the bell after that. Okay guys, next RNR 58 km. Saya rasa di RNR Grus Manggul Plus Highway. Okay guys, see you later. Sinar Nira Channel. Assalamualaikum.